อิจินมนาบังยามจิเลฮิโตปันองบอลดันเบียกเปียงนี่ดิ่งนี่โตปันทุพังเปียงนี่ดิ่งนี่โตปันไดนางเปียงนี่โตปันองเสียงทุสักนี่อิจิเดเป็นเปรบเลเวลาอิชินเอเวฮิเตเป็นโตปันอะเบสิกมาเปียงฮิเตนังอนตุนีนะอิอุบเกเลอะตัวอุบนาฮังอะgal izong ding hi na hanga ikul pite kichim ding hi na hanga to mol te kichim ding chi pen among nai ve aina hallelujah som sing i ve chi jong among nai ta hi a basic na ngon tu ni na na ine ke le saban ni chi pen ilung sim te ga i thei na chiang pol khat omma ta le ama sa pen ni na to pa pasien ni pian sak na i phok na ding iki ten ni chi khong i birthday chi khong aki khel thailo ma banga to pa na apian sa ni te pen ki khel thailo asabat ni achi jong pen to pa na ama biang ni dinga ung bol sang ni chi khong pen hek tom thailo to banga ki hek thei mong mok dinga i pasien pen among mok pasien hilo hi chi mate ama sa na igen na hiya ani na a pasien i wang liat na pasien i hi na thunei na ipiak ding thupi pasien na leitung pen ni sagia ama ipil na to ama isiam na to ama i hi na to leitung bup ong bolina ama wanglet na kilat sak na ni sagi sabat ni ina topa bedinga ama i hi na wanglet na kilat sak na zangina en tua pen thusim lowa ama wanglet na ipiak lo khak ding ada huai ma hi chi pen ani nang paya tunina athumna kagen do bang hiam chile saban ni ichi pen bahang thupi hiam symbol of fellowship khat le khat fellowship ki nei na kilom tan na ini theina dinga to pana e teng bol sakhi kal khat sung e na septek to ki boy ma hi ma tale tu ni na e teng ki mu thei chi pen pasien i thu pha tak le khat ki ho thei khat le khat pasien thu ki kum thei chi pen hi pen to pana asabat niya aman adinga ong bol sak adinga thupi dinga ong bol sak ahi manina thupi ma ni hi chi pen tunina I thei ding thupia pam chele hi pen eternal symbol chevel pasien gup khian anga ding hempel te pen tangwa ga gup khian anga chi bang hi theilo tangwa ga kya van tung gam tung vel ding chi bang hi theilo to pa na ni be dang pai tak che rong lak to tak che mi siang thu khem pe che be mo mi siang thu khem pe ilom te na da na khat da buk tak da na ka to sim ding hilo aki ka to sim di lo pasien ni e teng de pen fellowship chi tak changa khat back ki fellowship chi bam thelo khat back ki fellowship chi bam thelo pasien thu te ki fellowship na pen ki sam khat kya ina tu ding na kai tu ni to pa belel ni nge cha isofa tunga tu ding na thu ki gen hoi ma te ngai di na to pa bia to chi lel ning chi bang apiang the hilo Jesus desires us to recognize that life's true meaning comes in fellowship with one another and with him. The Sabbath is a day of family unity chingya dai ve I family campel unity ikit lung to ni ding I khop di ding na campel igel khop ni ding to pa na tu ding se sak Hebrew sunga jong Hebrew som ni le thumpan som ni le nga sunga jong hi taka banggen hiam chi le consider one another khat le khat ki ngai sut sak ding khat le khat ki ngai sut sak ding chi tak changa I hak sat nai tale inuam na hi tale sabat nia ki thei siam ding thu ki ngai sak ding ki gen ding khat le khat pen tua banga ki ngai sut sak nya ding ki da pi ai jong na ki nuam pi ai jong na sabat nia izat thei ding thupi ma to chang na I na le thu hoi pen isep ding sabat ni na thupi ma hi hitaka thupi ma kharba not forsake assembling together ki khop na pen pel ding hilo hi chena lai sang thu sung gen ya dai ve ki khop na pel ding hilo designed to belong to others chi zoma alien som le ni nga sung nya da jong ba chi mi hing te pen design pasien ni ong bol na pen to belong to others khat to mi teng to ki zop na dinga pasien ong bol hi exhort one another khat la khat tha ki pe ding chi pen thupi ma strengthened by community mi hing te pen khat kya bek tha ha chi bom thelo mo khat kya bek tha chi bom thelo
cái kia biết cái thà hạt chỉ bằng hết thầy lo thà na pen quấy tất cả cái mùi ham chỉ lệ cái Paul thầy na pan thà na cái mù cái Paul thầy na pan thà na cái mù tu na US te bang pen bahang a thà hạt mà hiam chỉ lệ amao cái Paul thầy ta chẳng à thu khát wa luang khomu akinial hang sining khong tu na enleo chen US te news khong enleo chen Congress khong akinial ja zeu a hianga amao I thu pai pi pen a constitution u pen a om khi nai ve koi banga US pen koi banga pai ding chi pen amao tu zo kum song nga donga aple nu om khin tua tung to na amao na sem khom pol pi ai zo na pasien bia khop na zong pen khat le khat ki hat thod ding le khat na ai sep khop ding fellowship in khop ding pen to pi ma hi china itaka ong ada hi the blessing of corporate worship ki khop na thu pa om hi ta bang gen hem chile hi hol sung bek azong cheve hi lai ar khadina sabat ni nong pai tak chena khan le khat kino se dina how are you to pa thu pa ichi nangon tua bek in azong pen thu pa nga na hi khini cheve sabat ni nya da khat le khat kimua to pa thu pa pia he no cha ikino set na bek athungai te jong sinai ke ni tua ma jong thu pa om khina hi sabat ni na there's nothing like the personal relationship that come from worship together hilai tua ikino set khit tak chang na thu pa ki pia khit tak chang na hi taka iki khop nangon jong pen bel thu pa tam pi tak om hi to tak chang na la sak na hilai ve hi tak bang ke singing, praying, listening to the word, and sharing together to draw us closer to Christ. La sak na music tum nai zo na khat thuking et sak na zong pen tu ni na adiak ina hi corporate worship iki khop na to te hangina pasien tu pa pen tampi tak om pa hi la sak khong isiam khol lo hang la sak khong ange khol lo hang music te khong jong a hoi khol lo hang to pa ibiak I hi the to pa ibiak a hi manina to pa thu pa pen tampi om hi chi pen hi taka ong kia da hi to mana lai sang thu su bang gen assemble yourself together with those who are like you thu mi khat nang to thu na ki bang te to biak na pen to pa thu pa pen tamma ma hi Ellen White inong koi ba gen hem chele testimony for the church volume 5 bang gen hem chele those who assemble to worship God should put away every evil thing che ai yang ina hi ki khop na thu phanga na ding nong pai na pen a hoi lo khem pe lung si mai zo na I gam tat nai zo na ngai sut hoi lo na khem pe te polowina asunga pasien be ngai sut sai na the truth thu man thu tak le kha siang thu pan pi na de ya siang tho na de ya hi sunga nong lut ding ki sami che be to be a requirement mo thu phanga na ding to ki tak chena Ellen White na testimony for the church volume 6 362 abang gen hem chile let us not forsake assembling of ourselves together ma na chi ve dena lai siang tho chi ma banga ki khop na pel keyun cheve thu phanga te ding mo when believers assemble to worship God there is a sweet communion che ki khop na ki pol khop na hi ta ka bang gen hem che angels of God are present lawan tung mi te na ilaka ei to ong ki khom hi che amen to mana ipel hello din ki khop chi pe ipel hello din ke bang pasien hu na to ka hat het lo hang no jong atam zo hom ne te ka deu to ki pan sabat ni ka pel ka ngai su chang om lo hi mai a phok lo ke tamel the lo om lo hi mai sabat ni pel chi bang pen ki khop na pel chi bang ke bang anei ngi lo mo bang pia ta na om ta le jong to banga pel som ke ngian leo chin jong na chu dam ding hi ziao lo amen to pen a thu pi ma mai boy i pel som ke nang le jong yan tom bang gen Friday ni bang a chin na ma lu tang na hang sabat ni changa ong nuam tuam chi pen bang pel som lo ngia dai changa bang van tung mi te pasien ni kha siang thoi na se pi pai amen ai hang bang chi king exit ni na pa jing chang tu ni jong nuam lo jing chang ki khom ke mai ning na chi level pasien ni na nang sem thei lo na up na om non lo changa to mana ipel som ke nya da sabat ni pen to pa na thu phang pia hi ki khop na pasien van tung mi te e la ka om ha thu phang pia chi I up nya le na chin na pia na tut zo na le zong khat siang thoi na nang sem ni na dam na nga di mok lai dam na nga di mok nun nuam khat ve nia
allergy ông thay na ông nạc thay lo ấy ông nạc thay lo na ngay xuân về qua emergency pain na giang i một điên hun này khát này ni đông na ngon emergency siêu vấn tế ngạc liệt hi vẹn này băng say à cả ngạc u sắc hi yết qua song le khát ni này sắc hi tặng ngạc cái à tôi biết cái số bahang à này khát này ni này thum ống dâu lo hiang thu phang à đi hi vẹn amen pasien thum lo te emergency siêu vấn tế na ngon này sắc hi gi nu don niang băng khát việc cái bay vào mới để giản tháp bay lại về siêu vấn tế về lại về rồi là đó nó ngon à tôi siêu vấn đề về liền nó ngon pen này sang cái này gen ngạc hi mok ít chắc à yêu na pen tua pasien tua za ta lệ bằng za ta đầm liền hiam tua pen tu ni na cái khop na tông pa i thu pa pen na se ta ka hi chỉ pen tu ni na itel ma mang thu pia hi ta ka bang na gen lai hiam chile tu na khang no te jong effect pia the ding education page 168 abang na gen hiam chile. Song is one of the most effective means of impressing the heart with spiritual truth. La sak na chi na hi ilung sim le ha siang thu thu man ong thei sak effective chi to pen thu pi ma hi cheve ilung sim le ha siang thu ina thu man thu tak ong hil thei na dinga la sak na to bana ikipat ma la isak pen a thu pi ma hi ka sim tak chenga bang phok ka yam chile pol dang te I idea khat pen man ma mai ve. Praise and worship jen thu gen ma la se taka to pa to ki zop nan praise and worship nei na to pana hun pi lud le hun pi jong nuam hi cheve hi ka sim cha bang je man ma song is one of the most effective means of impressing the heart with spiritual truth. It is one of the most effective means of awakening the spiritual life che mo ka to mana la sak chi pen thu pi ma hun ki pat ma hoi taka lim taka la isak le I hun pi jong pen lim suang di hi chi pen hi ta zo Ellen White zo na gen mo kai to mana izak thading la zo hoi taka isaka hoi taka lum lut taka saleng pasien thus ma zong hoi taka kilu thading hi chi hi ta gena tak changina the Adventist home da lai mai zanga le som ni le liabang na hem chele by meeting together and speaking of the love of God we may strengthen one another in the faith of Jesus Christ. Ikimu khoba I khop itut khop lim na zong pasien khasiang thoina thu ông hiểu đi à, pasien I ông in na le ông happy na ina ai sunga na ông xem đi hi cheve ông hát sắc đi hi chi mo kai ve tu ni na iki khop na sabat nia iki khop na ki khop na chi ta ai kia be chi loi mo lai xem thôi na ai kia be lup na tu đi na coffee hop ko ma tv a dok ba chala khong ai rồi na thu gen xem te ngai đi na coffee khong don kom chi lo ki khop na chi nya de ve to ma na tu ni na ilusu phial zong amen ilus phial zong Salmon pen lipong tapong bek ilung simso lut phial zong itaka itut lima pasien muanga itu da iluk sukhat na gon zong ina iom sanga man phazoi lai amen to mana ipai lim dik ipel ke lima biang bu sung nuam isak lim na pasien na nang sem di hi mo kai ve mai lam changa pasien na sem na pen hi sanga na se zo sem di hi ta changa testimony for the church volume 5 lai mai zalile som ko le khar bang de the house of God is the gate of heaven amen hi pen ken nong tu na asim khapan hi biang bu ki khop ichi pen van tung gate hi chmo kai ve amen na ina na luk na tung na tut pha tung van tung gate chi loi ve hi a gate kong kha om hi tai ve bang gen lai hiam chile praise prayer and testimony are the means of ordained of God to prepare the people for the church hi ta ga ki khop na pen van tung ge hi mane na van tunga iki khop ding lim la hi cheve amen to mana among hilo tunia ki khop pen among hilo to mana pasien tunga ki piai na pasien kianga idam ke le zong ichinop ke le zong zatowa china pipia ludom zo lo lianga siawan tenga ga iom tangial hi mo ngai chenga tua bang mai na hi ta pasien na to eite hi ta tu leng pasien na dam nang nak piak long di hi chi pen tu ni na I ma ding to pi hi to ki changa alina day of healing to pa na eite dam nang pe di hi lai sang tu sunga jesu I gam tan na jesu I na sep na te iet tak chang na sabat nia jesu I dam sak na pen sagi ve bang na ki ge ne ve ba lai sang tu sunga jesu dam sak te pe sabat nia adam sak te be ani da ga zo adam sak tambal the kha ya
หลายเสียงตัวสุงอะไรคนน่าเป็นสับเนี้ยอดัมสักเตสกิเวนเรคอร์ได้เวอันบางทีแค่ใบเตนดัมสักตักเจงโดยรู้เตนดัมสักมิตรเตนดัมสักเบ็ดไซด์บัวลาบเกลุ่มสมทุมและกลุ่มเกียรตินป้าจงนดัมสักตัวเตเป็นสับนี้วิเวอาตัวป้าใจสุยดัมสักตัวมันเรื่องนั้นเกี่ยงสามบางวันตุ้มมีเตอีเกียตัวปัจเจนีขัดเสียงทุกนั้นน่าองเซมให้นักเลยฮิตกะอิตุลิมเลมาตัวป้าลุงซิมตักตัวอีเดียเลยดำนัดเด็กเตตุงะปัจเจนีดำนางเป็นอย่างนี้ลุงซิมจีดำนาเด็กเตตุงะปัจเจนีลุงซิมจีดำนางเป็นอย่างนี้ปิลนาเด็กเตตุงะจงปัจเจนีปิลนางเป็นอย่างนี้แต่จะขันโตนาเด็กเตตุงะจงปัจเจนีขันโตนางเป็นอย่างนี้เฮานาเด็กเตตุงะจงตัวนี้นะปัจเจนีนะตัวนี้นะนั่นลุงซิมองเงินปัจเจนีนะนั่นอุนนะปัจเจนีมินทันนั่นเองให้นางเลยตัวปานตัวนี้นะทุพางเป็นอย่างนี้ดำนาอิจิตักจังอ่ะจีดำนาไปกิโลดำนาอิจิตักจังนะ wholeness อหวมปียดำนาอจินาเวบังนัดนาในเนี่ยอิจิตักจังนะอินัดนาเป็นอิจินัดนาอิเขนัดนาไปกิโลอิลุงซิมนัดนาจงอมเทอิโซนนัดนาจงนัดนาไม่เวอิฮาวโลนัดนาจงนัดนาไม่เวอิลุงซิมนบโลนาจงนัดนามาตัวนัดนาเข้มเปลวเตตัวนี้นะปัจเจนินดำสักโนไม่มันนะนิสกินีนะตัวนี้เกยงเบลเลวจินเกยโนเตโตงมคอมนี่อ่ะกฟันตุงมีเตโนโตกิคอมคอมนี่อ่ะตัวนี้นะดำนาอเดกเข้มเปลวเตตุงะโตปานะดำนางเป็นยังไอ้ฮิจิปัจเจนีกำจังฮีลุงซิมสุงะด่านายสุงนะ anger เฮนาอันไหนเตดิงนะตัวนี้นะได้นางเป็นเฮอิโตปาฮิตัวนี้นะบังจีนุนตากดิ้งเกียมก็อินคนเตบังจีดิ้งก็บังนุงตากดิ้งเกียมจีนาโตอิลุงซิมสุงะด่านาเลขมวนโลกนาอันนี้เตนอาดินตัวนี้นะปัจเจนีนะตัวข้ามอิลุงซิมได้นะปัจเจนมวนนะองเปียงนี่ดิ้งตัวนี้ bitterness gave way to joy อิลุงซิมสุงะข้าเวลวัลทวกละนาอันนี้เตตัวนี้นะตัวปานะลุงดำนางเป็นยังไงลุงซิมสาวโจโลอินควนปีเตตัวไงจงนะอีอุนาวสังคมเตตัวสาวโจโลเตตัวไงจงตัวนี้นะตัวปาน patient ลุงสาวนะตัวปานตัวนี้องเป็นวามให้มันนะตัวนี้นะตัวเข้มเป็น healing ไงเป็นดำสักนะสุงะปาฮีตัวเป็นตัวนี้นะอีไปนะตัวอีกิสับบางนะตัวปานะตัวนี้องเป็นฮีจิเป็นตัวปาฮีองกำจำฮี the promise of complete healing เจ้าอะตอมอันนึงขัดเบกองดำสักดิ่งฮิโลอีกิสับเข้มเปลอเวกเปียองดำสักดิ่งอิโตปาฮี the Sabbath is divine reminder that the Christ who came once and coming again to heal us totally Sabbath นี้จะเป็น divine reminder อาเซียนทุกมาปัสเซียนไว้ปัสเซียนอีองเปียเยซูขจีนะนิขัดนี้ตักเจงนะองไปกิกดิ่งฮีจิไอเตฮิโมนาปนะองกุมขกิกดิ่งฮีจิตัวไปอีองเทสักนะตัวป้าอีกุบเหียนนะตัวนี้นะอิเตลเทนนี่ไงซาบันนี่ตัวป้านะอามาตัวสังคมเนี่ยอิเตงสัมเฮียพอลอินะ again มาบางอินะปัสเซียนนี่นะฮักสันนายตรงนั้นนาดานาคานะอมเข้มเปลวเตตัวนี้นะ earthen vessel อาจิมาบางตัวป้านะตัวนี้ตัวเข้มเปลวเตเป็นอามันเสียนทูนาและดำนาองเป็นหัวมาฮิซาบันนี่ไปนะตัวป้านะดำนาองเปียกนบนาอิจิเป็นบางวันตุงกับตัวปานะสินาดานาคานาเลขตุยล้วนนะอมนอนโลดิ้งฮิจิโตเดนะฮิกิขบนาเป็น the gate of heaven วันตุงไปนะดิ้งนะ gate หลุดนะอหินาโตกิไซนะวันตุงกับมาสินาดานาเมตุยล้วนนะเตอมนอนโลดิ้งอหิเลยฮิ gate สุงะอลุเตดิ้งนะตัวเป็นอาเจียมเทดิ้งฮิตายเวเอเมนตัวเต็งอุดาไปฮิเวงฮินังนั่นลุดนังเลยตัวปาโตนั่นลุดขบละตัวปาโตนั่นไปขบเลยตัววันตุงะตัวเข้มเปลวดานาคานามิตุยล้วนนะอมนอนหลุมมุนนัดจีเป็นอวันตุงกับนั่นรู้เตปะกิโลกิดาฮิเลยตุงมาส่งตัวปาโตนักกิปอลครับเลยตัวอาเจียมโคลิงเลยตัวปานะนังเป็นเบล complete healing อาเจตัวเลยอาเวกเปียตัวปานะดำนาองเป็นเฮฮีจีเป็นตัวเนี่ยตัวปาองกำเจมาเฮฮีอังานาไปนี่นะ symbol of faith in Christ นาจีนะตัวนักกิเกนอุมนาฮีกิจิไอ้ยังไงนะตัวนี้นะสับนี้นะตัวปานอามาเบดิงเกย์บอลนี้เกย์ฟังเล็ดนะอักิลัดนี้สับนี้เป็นเกย์ฟังเล็ดนะเกย์ปาวาเกย์ฮีนาอักิลัดนี้ไอ้กิเลเกย์บอลซานะเฮมเปิลเตกัมันนี้มีอย่างเตกระทุบปะเปียงนี่มีอย่างเตกระเซียนถูกสักนินมีอย่างเตอีโค้งในดิ่งนี่เจียตัวปานะองบอลสักเฮมเปิลเตเป็นตัวนี้นะอุบนาอินเอกมานาเอ็นตัวนี้นะอามาเบียกเปียงนานี้เว
lấy tung upna này in chia upna ka upna thu pi achi chiu hanga Jesu khazi I hi na Jesu khazi na ama onggen khempu athu pa piang ni le Jesu na cái tổ nga ni ni kong siang thu sak ni chi onggen hin ma ta le tu ni na mi tam pi tak ten upna chia hanga lo hi mo kai ve tom na bang ya iu a basic na ngon ke leng adang table among nai tai na a basic ma mai ve pen Genesis chi pian chil na chi pen to pa na ong bol dan le a mi te a hi sak nop da na to pa na a thi na atwa a basic ten khan sa bang le tu na naw pang te bang le prep ai ve prep lesson ai ve prep te lesson ai ve ai ke le kindergarten te lesson ai ve hi pen to ba ke bang nun nom kyang chin nun nom lai na ha kat ke le ta na khan to hanga ni rang chang na siama nun prep te lai lu sin sak ding ka chi to dan mai mo ata nu khang pu na hianga aso ke wa le sia ten na tuak sak ki le luwe tu ni na ichi nom na bang hiam chi le hi to pan ong bol dan biak piang ni ding ni to pan thu phang piang ni ding ni to pan dai nang piang ni to pan ong siang thu sak ni ichi de pen prep level a isinai ve hite pen to pana a basic ma piak hite na ngon tunina iup kele atwa na hanga gal izo ding hi na hanga ikul pite kichim ding hi na hanga to mol te kichim ding chi pen among nai ve aina hallelujah som sing ve chi jong among nai ta hi a basic na ngon tunina na ine kele to pan ong bol sak ni tunina hibang na ine kele adang te bang upna ka khau ichi hanga among na hi chi tunina honggen no ming to pan tunina ite athu phasang ding le upna sunga khau sem ne to pan de to mana satan na saban ni homa ma bang it's a symbol of our faith upna ila ni ding ni himo kai changa upna ila lo ding satanin de hi manina tuni sabat ni chi pen ahwa tamma ba sabat chi gen khaleng abilwa athal kyat mi tamma mata mo to pen bang satan na sep nai tuni na pasien to ki pol nom te ding na pasien to thu khada alwang nom te ding pasien to nga upna nei te ding jesu to nga upna anei te ding na sabat ni ichi pen to pa na tuni na ite upna ong sit ni hi chi pen itel ding thu pe ma hi bangmun alian som le guk sunga nuwa isim khit sama bangena everlasting gospel ahoi ma lungdam na thu hiya lungdam na thu ichi takchang na ithei dinga bangham chela the incredible good news that through Jesus lungdam na thu ichi pen jesu kyang panong pai ve jesu kyang pan pe to lungdam na thu ichi pen dena again tangai ve lungdam na thu ichi pen to cross tunga to pa I ong si na le asisan buang na bek hizen lo tu ne thei ding lungdam na thu ichi pen bang I lungdam thei na dinga to pa na sabat nia athupa piak teng again hin dena again sa teng mo saban nia athupa piak saban ni pe asian tho sakna saban nia ong payun la ki khop leng tacha saban nia adam sakna saban nia mi khem pe achidam sakna te tua te pen bangya lungdam na thu ve to pa I hi na thu to man hi pen good news because of Jesus we can rest in his love ama I na sunga itol ngak thei na ding to pa na ite imo na pa na ong mai sak hangina ilungdam thei na ding ama I ong piak he pi na hangina iten justify ite pen misyang thole mitchetak me midik te I pian thei na ding takchena ama pen ong pai king dinga ei leitunga om lai ichi pen bang hem chile thukhen na om nai lo ai changa to pa na tua thukhen na ngak la hang ichi chi na pen migilo te ki hal mang de na zona banga mol tunga tuina migilo te ninui khomi te ki hal di anga hi lo ve po khaten tua dan na asa po kharom mo tuna bangham chile know that he will appear for us in the judgment baha thukhen na kingang la hiam chile thukhen na om ke le eite chik mahuna van tunga ma itun the ne ding thum lo bam chile bangen te na to gen ding hiam chile mi hin khat gutalo pi guta cha ki sut swena taya jong pai tak chiang na akiman hi phoreve ei jong akiman phot dan ve tun mo satani nong khe mai changa leitunga akyu mai ve ayanga taya jong te na khoda thu sit dina kwa te mien ku tui ai jong na kwa te na mu dai wam hi ipa gu amu om lo wei chianga judge te na hi pa gu ke ye achi tak chianga tua guta kyu mo pa apai hep thei pa ne to mana ei te jong leitunga bahang om lai hiam
bahanga thuken na kisam hiam chile isu atak thek ne ding atwa satan si le si lo mi kilo te I ki ha le ki ha lo pen pia tana chi ke ni ei van tung ga ma pasien to iman hop thek ne ding tua bek ingai su ding lai ve ta ta ka bo thuken na om ke le ei te pen hi ta ka om suak ding hi mai to bana pasien ne bang investigative judgment tool khat zar giat le som li le li panina ei polten iup na ma ba to pa I thuken na pen ki pan tai I chi pen to thuken na hangina a solo na to pai su ong pai tak cha ite ama to amang khom the ding yang the Sabbath say we are resting in Christ with the faith of Jesus in absolute trust that the Father will see us through Jesus sunga iu na to ite pe bang chale the faith of Jesus Jesus ina apa au ma banga enjong tuna Jesus khasi iu na kisabai be Jesus khasi no apa u mahi manina apa sol banga ong pai apa ina asi kon tak cheng na Getsemani huan panena athuget na nangon apan dong non lo ahi hanga jesuina apa umina ahi ding khepel na hi na khebet lo na pana pial vet lo wa ma banga tuni na ete jong ikisap pen to na I kisap harve ve tak cha ichina tak chenga idam lo tak chenga inei lo tak chenga izon tak chenga to pan ong dong long kisakha ayang ingai su dia bang hep che to pan ong dong lo hipek ma lo wa to pana isep ding ibol ding ihi ding kempo ipan na ding kempo to pana ong thei sak khide mena to ba jesu banga lungwang taka na ine ding jesu na kapa tunga na kanai ba banga no jong ke ong a cheve to manina tunina jesu khasi sunga na ten kempo piana ama ding to pe ma we rest in Christ's love on Sabbath jesu eating chi tak chena to ong bol pa eat here to ong bol pa ong bol dan Omahi manina to mana ong bol pa I hi akichi thebe ong bol pa I hi le ong bol pa ong bol dan I eat kul I thei nop kul I zui kul I na ichi pen to hai to manina tunina rest for the people of God hitaka Hebrew lead wa kwa pana som de nai sim ma banga pasien I dai na sung pasien I tong la na sunga ilut na pen bahang chile pasien nangon nin jong abol sana khem pekten ni guk sunga abol khit chana ni sagia daina le khol na rest tua tol ngak ni sunga pasien alut ma banga ana sep khem pe khol ma banga eizong tunina to ina sep khem pe khola ihak sat na te omma tale kholina pasien to ibia khot na pen hia pasien imon na hia rest for the people of God pasien mi te hi mana eizong pen jesu pasien khol ai chang na eizong a khol hi hang chit hi bang hitaka ongen hi the devil hates the Sabbath because in it we rest from our fruitless efforts hitaka thupi ma khat ba hiam chile satanina Sabbath ni ben bang ha hua hiam chile ni pi khat ton tung akam pai lo pol khadom ding ni pi khat ton tung haksana anei khadom ding Sabbath ni om keile tua na haksat na teng pen athupa piak ni ding om loe a khol ni ding om loe to pana we rest from our fruitless effort to save ourselves hipen ke yung hoi kasak ma mahina saban ni tang ke khajan jan legend for example Sunday bang na tang khale chen to pana to nia siang to sagin to nga ing to ni na thupa piang chilowai chianga saban ni a pasien to na bia khop tak chianga ka khaton tunga hak sat na ten kizom deu dau ong kizom deu dau pen saban ni to pa to na bia khop tak chianga to khempe akitat ni himo ke amen athu pi dan mo na theu na akitat ni ve na thupa nga lo na hak sat na chin na khempe doi mang bang bol sen na khempe akitat ni ding pen saban ni tua ni na to pa to na bia khop le tua khempe amai mang thei ding a to pa na tu ni thu phang pia hi chi tu ni na yu ding tu ni pasien ni bia ka ama to ikipol khop fellowship ibol khop pasien ibiak na iphat na khen athupin ma manina serious ma ding thupi ilung sip so serious ma ding iphat na ibiak piang na thugen na te hizong na hoi tang mai na to pa ibiak ding athupin ma na tunina ngen no ma hi we did not create the world but he did and leitung a bol hi zen lo ama bol hi to mana ama ong chi banga iman ding pen thupi ma mi tam pi tak te na pasien ina na khem bol hi na khem piang saki athat pa hi chi na ayang ina ama I na sep za tak lo ina ama yung biak sat ni ding na belo ina ani dang to biak sat hoi mok le abang hi mok ding jesu pen bang ma hilowa asim hi tai ve to ban we did not redeem the world he did ama dong gum khai ve
ông bol hi ven to men na ông bol pa nung isui ding ông bol pa na ite koi ba ông bol mam koi ba ông hi sak nom hiam chi pen tu ni na itel ma le to pa i ông biak piak sak ni sabat nia i biak piak ding pen athu pin ma na hi tang ge na hi we cannot save ourselves but he can ite ki gum khathei lo abanga ite ki gum khathei lo pi na bahang na ei hoi sak na khong to pa be kha hiam toy ve ei hoi sak na khong to ei hi thei bang mom lo chi na ei hi thei ke to ban na khe pe sem thei hi chi ai hanga ei biak piang nok ni khara bia chi pen ei thei dia to pan sem thei hi chi ze ne na ai hanga to pa sem thei pa i biak piak nia belo na ei ut ni khara bia chi pen to pa sem thei la chi bong to pen ki sai lo we mo na ngai chun kha la wa to pa sem thei na khem pe pen asa tak lo ki tai to men to pa i sem thei ni pen bang sabat ni adam lo te ding dam ni akam phalo te ding na dong ni pi khat ton tung Sunday panin Monday Tuesday Friday ni dong na lung kham na kem pe teng akitat ni dinga to pa na sabat ni ong pia hi man na tu ni na to pa sep thei ni tak ai ve tu ni pe to pa sep thei ni tak ai ve tu ni amen to ba tu ni na to pa sep thei ni tak to pa sep thei tak iuble to pa sep thei ni na kam sen na kem pe akitat ni na hoi lo na khe pe kitan ni na dam lo na khe pe na dam ni dinga to pan tu ni ong pia khai man ni tu ni na ama sep thai na mong khe pe te tu ni na biak piak na ne hi chi yup kul hi chi itaka ong ge na hi reason number 6 symbol of sanctification hibel evek pi no thei hin ni siang thau sak ni nungai gen sama ba na siang thau sak ni chi pen to pa na asabat ni asyang thau sak hi ma ani siang thau sak ma a hi hang athu pi pe na bang siang thâu kisam pen kwa ei te ngai ve amen ong siang thâu sak ni himo kai ve symbol of sanctification to mena tu ni na siang thâu na akisam khem pe inin na khem pe I hoi lo na khem pe tu ni na siang thâu thei na dinga to pa na ong se sak ni pen sabat ni a hi man na tu ni a nong pai le amen tu ni na to pa bia to pa to ama to ki pol khoma nong pai le na siang thâu lo na chi tak che na mo na tampi tak ingai sun nai jong ina iten lo nai jong na tampi tak te tu ni na siang thâu sak to pai na tu ni na khe siang thâu sak ding hi to man ni na satan ni na sabat ni pen hwa chi taka hwa baha I siang thâu ding ong de lo hingiao we siang thâu ding de lo siang thâu khaleng ama ong len li tai changa tu ni sabat ni pai lo thei na ding to pa na ong khem hi ta mi tampi tak te na sabat a hwa thei na ding Satan na nasep pia sem bab ji le mi khem pe asian tho ding pen Satan de non lo mi te siang tho lo ding mi te nin gai dina hell sunga Satan to ki khul dinga Satan na tua ngai sun na nei mo gai changa saban ni pen pasien ni na tol ngang ni le sian tho ni le thu pa piak ni nei e chi pen Satan huat chi ta huai changa mi te na sabat ni na pai le siang tho khading hi chi pen law hi mo gai ve ma u lo hi mo gai changa sabat tan lo thei ne dinga le tung mi te tu ni na ong khemu hi tai ve ong khem hi tai pam je to pa na creative power le tung a pian sak ma bangina le tung a hoi ma adan le e wa te pian sak eden huan ong bol ma banga tu ni na to pa na hoi lo na kitchen lo na khem pe eden huan hoi ma bol ma banga nanun tak na ong bol thei ve tu ni amen a kitchen sak ni ve to me na light in darkness nanun tak na khonim khot jing bangina azing nanun tak na pen tu ni na sabat nia nong pai tak chang ni tang banga ong tang sak thei to pa hi atua ni ding a to pan ong se sagai man tu ni tua ni tang atang ma wang liat na khem pe ong pe thei tua to pa na tu ni na ong kam chiam hin ai man tua sabat nia ei to biak piak ni ding na to pa na tu ni na ong nge na hi to man na tu ni na ei ipai ni na a hoi lo ngai sun na hoi lo avom darkness honim hovak lo hojing to kibang inun tak na khem pe te Friday ni ong tun ni donga pasien ina tua khem pe Friday ni panina Saturday ni ong tun tak chena sabat ni ong tun tak cha tua khem pe te thupa piang ni dinga atang awang nei thupa piang ni dinga ong nei nom he man tu ni sabat ni na ki khop dinga ei khem pe ong zon hi spiritual fruit seve khaga ichi de khaga ichi te pen tu ni na to pa na asabat nia khaga ong pen nom he khaga ba khaga chi thei den ai chi ma ba sabat nia pasien ni na ezei sui na mi te dam sak mi te thupa pia
sabat nia kumsom thumle kum giat achina betsaida bola ompa damsak mitto te damsak khelbai te damsak tua adam sak ni pen bang khat siang tho to anasep ni ve to ni pen amen khat siang tho to anasep ni manena tu ni na ite jong bang hiam chi le hitaka om khem bu te tu ni na khat le khat ki thu nget sang nai jong na khat le khat ki thu pa piang na de na ko gen ma banga hi gei pana ilut liana to pa thu pa mo to pan thu phang pia hen cha ikichi na bek na ngon jong man phama ma a tua ina inun tak na be da ong ki lam dang sak the hi liang ai be tua ba na hi ta bang gen hiam chele the God who caused fruits to grow in Eden can cause the fruit of the spirit love joy peace to flourish in your heart amen Eden huana singkung lo pa hoi ma ma le singa hoi ma ma pasien na nun tang na singkung nun tang na singa ane thei dinga Eden huana abole ve toy mena tu ni na sabat ni i pai tak chang na tua pasien i ong piang nun tang na ka te achiam thei dinga to pa na tu ni ong sabai ve amen athu pi dan mo inun tang na bang kisam aga bang teng kisam lai ne ya tu ni na in na kisap le jong tu ni na to aga ong ne sak de to pa tu ni ang sabi amen lung nom na kisap le to aga ane dinga to pa tu ni na sabat ni ang sabahi dai na kisap le dai na anga thei de ni to pa na tu ni na to dai na ga ane thei ni to pa ong sabahi na lung sim sunga tu ni na ong suan sak nom hi na lung sim na ngai sun na khuak sunga to pa na to teng ong guan sak no ma ga pha ong ga sak no mai mena to pa na sabat nia ama biak piak ni to pa nong samai amen hi za ta thu pha tampi tak to pa nong pe no ma tu ni na ama biak piak ni ring bang za ta thu pi hiam chi itil sem le inun ta na to pa na to thu pha ikisap khem pe ong pe thwa di hi chi pen na to tu ni na ama isan nya da yup nya ding athu pi hi chi na ai tang ge na hi to ba Ezekiel som ni abang na gen hiam chi le moreover I also gave them my Sabbath chebe mo ka Sabbath dong te kong pia to be a sign between them and me no te le ke kom kala sign chap te na ai thei dinga ta changa that they may know that I am the Lord who sanctified them no te ong siang tho sak pa ka hi na thei na dingu na nun ta na wa na siang tho thei na dinga tu ni na to pa na sabat nia ite ong samahi hi ite ong mok sa phet lo tu ni at sabat nia to pa na ki khom ding mok ka ong sa philo ong siang tho sak nuam ga phang ga sak nuam amen i ga hoi lo khem pel teng la khian sak dinga ga hoi ong ka sak nuam ta se i nun ta na sun ni banga atang lo nun tak na zan banga avum inun tak na khem pel sabat ni na tu ni na sun ni banga tanga khop phama ma nun tak na phama ma dinga to pa tu ni ang sabai be amen to mena saban di ngai sun le ichi bol bang thou liang tai tun na hak thu pi ri ve saban ni pai di pen na thu pi lo hi thu pa ke to pa na tu ni ong sang sak no ma cha ong sam ngeu ma ta ban tung pa na ama happy na to tu ni na banga ong pai pak nai lo hiam tu sing sa ya yut te to kasin ma bangwa to pa na mi khat khadina hi thu phate asang thei dinga to pa na eite ong zang nom lai changa to pang pai nai lo hilai ve to pang pai nai lo na to hang hi thu pha achiam khadinga en mi izot thei na ding chilai ve en mi te hi thu phanga thei na dinga mi te tunga itang ko thei na dinga to pa ong pai nai lo to a he pi na mi dang te tunga lian lua hi manina tu ni na ito pa na gon ong pai ngam nai lo bang yam chile jesu khazi van tunga ni som li khit changa bhang ka to pan hiam chile anong zui te id lo anong zui te up na aman nai lo pol khat the anong zui zanga te Mary te jong da ma ma u to pa to ki khenoi chang ma da ma bo tua khe pe a he ne khit tak changa van tunga ba ka pa ni chi mo ga amen to pa he pi da to mena le tunga om mi tam pi tak ten tu na sabat ni a phok nai lo tam pi tak om hi za ta thu phanga ni pen phok nai lo tua thu pha thu man te tu na ate again kha chon ni na to pa na tu ni na ate ong sol ai hi chi pen I thei ding thu pia asagi na symbol of hope the devil hates the Sabbath because it reassures us that Jesus is going to create the earth again in Edenic splendor and it's symbol of our hope of his soon return Sabbath ni Satan ni na huat chi taka hua ba
มีเข้มเปิลเต็มนี่ดังจังอะตัวปังบอลสักนิมวานขบเปียเอเดนฮวนทักอะสิเทนามันเทนาอมนอนโลกะนาดานากันอมเทนอนโลนาอมขจันดิ้งอีจังอะซาตานนี่นะตัวอีอมดิ้งเป็นเด็กโลหิมอกไอ้เฟตัวอมนาอีเนี่ยดิ้งเป็นเด็กโลตัวมันก็ซาบันเนี่ยน้องไปตักเจงนะเอเตนะตัวอมนาในอีมันเนี่ยนะวานตุงอะปัศยันตัวมังเข้ามานุนตักตนตุงนังงาตุปาโตตนตุงอะอามังเข้าเทดิ้งอะตัวเนี่ยนะตัวอมนาในตักเตนะซาบันเนี่ยองไปฮีนาเตเป็นซาตานเนี่ยนะตัวอุบนาอันนี้เตเป็นอดูหิมอกเลยอากาลปาหิมอกเป็นเยซูขจิเป็นตัวมันนะอากาลปาอดูเทจะอดูซาตานหิมอกไอเจงะตัวนี้นะที่ถึงของไอตุดตักเจงะเป็นซาตานเป็นอนวมเฮดโลหิมอกไอเจงะตัวเอเดนฮวนทักะปัศเชนบอลสักดิ้งวานตุงทักเลยตุงทักะตัวสีนาดานาการอมนนว่ามังหิวว่าตัวปาโตตนตุงมังคมลิงจิลิมเป็นซาตานินเดย์โลให้มันนี่นะตัวนี้นะฮิทุพังอ่ะเนี่ยดิ้งตัวปาโตยงพบเทนเนี่ยดิ้งวันตุงอ่ะปัศยันตัวมังคนเทนนี่ตัวอเดย์โลซาตานินะนัสเซตักนะฮิซาบัดเป็นdo heจิเป็นตั้งเกณฑ์นะฮิบางนักเรียนไลน์จะเลย the Sabbath is the link between creation in the past and creation in the futureเอเดนฮวนองบอลสักมาบางนะวันตุงเอเดนะเอเตดิ้งจิเป็นซาบัดินะตุนีนะลิมงหลักไอเหมันเนี่ยตัวเป็นซาตานินอเดโลหิตายอเดโลตัวอิทธิขักดิ้งเดโลตัวเป็นนั่นวันตุงกะมาอามาโตอามังคมดิ้งเตวันตุงกะมาปัศยันโตตนตุงอามังคมดิ้งเตนะซาบัดนี้จังอิหิเจียงอ่ะฮิซาบันนี้อักิโฮมโลเทดิ้งซาบันนี้เป็นอักิไตเทดิ้งซาบันนี้มีแต่น่ะอุบโลนาอันนี้เซมดิ้งอ่ะซาตานนี่น่ะนั่นเสตกะนางเซไม่มันน่ะตัวนี้น่ะไอ้ฮิตกะอมเตน่ะอินาเซปดิ้งเป็นบางอย่างเจเลยฮิปัศยันทุบภาพอย่างนี้เลยปัศยันเซียนทุสักนี้ปัศยันน่ะกะพาเต็งกะสักนี้ดิ้งแต่ปัศยันน่ะนิตังนุนตาหอยนาเตอมเปียงนี่ดิ้งฮีจีเป็นเลยตัวนี้น่ะอีเกนดิ้งเป็นทุบเปียมาฮีจีฮิตกะองเกนนวมไหลอิงตัวนี้นะ joy of heaven now enter the joys of heaven เดี๋ยวน่าต้องเกนที่นั่งวันตุงก็มาลุงดำนะวันตุงก็มาลุงนกนะเป็นตัวนี้นะอาศินิตายไปเอเมนบ้าเดี๋ยวน่าทุบภาคเหตุเดี๋ยวน่าในตากินวันตุงก็มาลงงากละลวดกุลนลุดิเงที่ตะกะอนุมที่ตายไปนั่นใช่ไหมตัวป้าน้องไปหุ่นจังไปไม่ยินอิจิเทนดิ่งหุ่นที่ตายบ้ามจิเลยปอลูแต่ปีตาแต่ทรงบังจิฮักษณะทั่วห้างเลยนะบอลเชนนะทั่วเลยนะอามาเป็นลุงดำรวยนะตัวป้าห้างเลยนะอามาแต่เป็นนัชิงอามุตัวป้าห้างเลยนะนัทั่วงามไอ้แต่ทรงบังอิจอนนะอิชุมเปขัดแปงนี่ในลูกน้ำมันเลี้ยตักตัวเบลตัวน่ะหวานตุงกำนบนาเป็นแข่งลิงนาฮีโลฮีจิเป็นตัวน่ะอิเตลมามาดิงทุเปียปัศยันเยซูคริสต์เลยตุงอบอลไปนะไอ้แต่เป็นโอ้เฮปีมาฮี The Sabbath reminds us of our Creator's care for us and His desire for us to experience the fullness of life He intended. Sabbath na ite bang thesak piang sak pa na ite pen ong don nuam ma His desire ama ud na pen ite na Jesu khazi hoi na Jesu khazi hi na khempel te Sabbath nia ite na experience state ding Satan na de lohi Savior's love ikumpai inna tak asang te ding na each Sabbath is an opportunity to experience the depth of Christ's love. Chi bo kai ve Sabbath nia nong pai tak chen na pasien in na tak opportunity anei hi te ai in na thuk tak tu ni na I experience hi pa ne ve ama I happy na grace as we rest in His finished work. Ni guk sunga leitung bola ni sagi nia amman na khempeu manaมีแค่เป็นอาเหปีมันอ่ะฮอลนั่นเองแหละทุบปะเปียงนั่นเองแหละเสียนทุสักนั่นเดียองเปียกตักนี่เป็นตัวนี้นะตัวอินนะตักนั่งตัวองตุงไงเป็นตัวนี้นั่งตัวองตุงฮีจีเป็นฮิตะกะซาบัดนี่นะองหลักไอฮี Redeemer's return the Sabbath points forward to Christ's return ซาบัดเนี่ยนะบังเยซูคริสต์องไปกิ่งนั่นเองเป็นองกอกกิ่งบ้า when He will make all things new and we will worship Him face to face. Sabat ni ina adan le ewa ina pasyento mai tang kimua na kibehom ebe. Mo na ang lut kay le ezong tu chiang dong pen bel pasyento mai tang kimua ite abehom ni ebe. To pen bang ni sabat niya adan le ewa ina pasyento mai tang kimua na biyaw ebe.
ตัวไม่ได้นะเยซูองไปกิกนี่ดิ่งเป็นฮิซาบดีนะองกองอิจิตักเจนะบังอาดันเลเอวะจงหมายตั้งกิมัวนับบิขบตัวเป็นประเชนองจบสักหนวมกีไกเจียงอ่ะเอเมนตัวไม่น่าวันตุงตมาซาบัดไลดิ่งอ่ะประเชนเบดิ่งเฮียงอิจิเป็นบังตัวเยซูองไปดิ่งฮีจิน่าเป็นตัวนี้ซาบัดเนี่ยองกิลังสักไงบังตัวดงเจียงเป็นอาดันเลวะโมนาสุงะอลูดขิดุตักเจียงอ่ะประเชนโต face to face หมายตั้งกิมัวกิหงนั่นแหละกิเบียกเปียงน่ะเทนอนเลยเจียงอ่ะเยซูองไปกิกดิ่งฮีจิเป็นบางเอ็นเทียมสิเลยฮีอเปียงสาธุปัจเจนี่นะวันตุงทักเอเดนทักบอลสักดิ้งจีเป็นไล่เชียงทุสุงเกนสามาบางอินะตัวนี้นะอามาเบียกเปียกตักเจียงอินะมอตัวนี้ทุบปีมาขราอามาเบียกเปียกตักเจียงนะเอเตปัจเจนโต face to face ไม่ตั้งกิมัวเบียกเปียกนะในไล่ดิ้งฮีจีเป็นไม่อะเปียงดิ้งชัวเยซูไปกูลฮีเยซูไปดิ้งฮีจี we have this hope ตัวนากันในอุฮีเยซูนี่เป็นนังไปเดียวเอา7 day Adventist Paul ปีอีจีน่าเป็นบังเยซูไปตักดิ่งอ่ะเอเดนวันสุงาไม้ตั้งกิมัวอีเบียกขบบะบางนะวันตุงทักเลยตุงทักจงอามาเป็นไม้ตั้งกิมัวนะเบขมดิ่งยังจะเป็นซาบัดนี้นะตัวนังเทสักไอตัวแม่ตัวนี้นะซาบัดนี้อีไปนะเป็นทุพานักตั้มมาเปิลนำหวยดิ่งบางทีเราไปโม่อีเกนคิดซะอีเปิลค้างเลยว่าอันนั้นไม่ตายอันนั้นไม่ตายตัวแม่น่ะตัวนี้นะองไปเข้มเปิลแต่ตัวนี้นะลุงซิมสงว่าบังเด็กในวังดำนาเด็กในวังเชดำนาเด็กในวังลุงนบนาเด็กในวังสมละไปต้มคัดกิลำเด็กนาดีกิสัมในวังลุงซิมเชดำนากิสัมในวังนักกิสัมนาเข้มเปิล complete healing นาเข้มเปิลดำเสียงสักนาองในนี่ตัวนี้สับัดนี้นะน้องไปตักเชียงนะตัวปากยังอ่ะเด็กน่าตักตัวทูนังเอเล่นั่นเด็กเข้มเปิลตัวปานะตัวนี้อากิจินสักนี้เฮียกาพังกาสักนี้อาหิมาบางอย่างนะตัวนี้นะให้ตั้งไปเข้มเปิลแต่จงสับัดนี้ทุพา100%อ่างะเทียจดีนะตัวปานทุพาไปเจตายเฮงเอเมนลูกดำให้